بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيزا مرتقي حديث عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، واسمه سعد بن عبيد. أبي عبيد روايتاتي رواية كتا حديث أبي عبيدة قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما أيديه غور بتقع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قمه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. يدروچا رسول صلى الله عليه وسلم شان روچگی مناه كتا. يوم فطركم أو يوم فطركم من يوم صيامكم. همي روچا که شما دپچ به وتي روچگی يعني روچا چه بزا كساني ايده روچا. واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم. دومي روچ همشيا که شما وتي قربانيا چه وره بزا بلاهي ايده عيد الأضحى او لروچ. همشيا که دين تو كوشن يوم النحر كوشگه روچ که مردم وتي قربانيا كوشي قربان کا اي روچا. ये दुए रोचानी सरपति मारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाता हाँ चुके उमर बिन खत्ताब फरमाया ये रोचगी बिया ये रोचा मना है शरीयतों का। ودومي حديث عزيزة مي مرتقين ديوانه أبي سعيد الخدري رضي الله عنه روايتاتي فرمايت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. إيهم أما حديثي من لهتي جيشين چيزي حديث توكاسته که دو روچه روچگیه منا کتا رسول صلی الله علیه وسلم که دوی روچه ما روچک ببه. النحر والفطر، يوم النحر والفطر. نحر اما قرباني روچه ما ازنه ایده ولی روچه او دومی يوم الفطر اما روچه که ما دپچ میں کسانه ایده اولی روچه کسانه ایده دومی روچک بیک جائزه، سیمی جائزه، چارمی جائزه. بل بهتر همشه که کسانه ایده باز میں براتا اوشا که ما شوال روچک داره هنچو که رسول الله مارا سرپدی داتا که شوال روچان یکی روچک داری ششینا و ای رمضان روچک داتا بزن ای سجه سال روچک بیتا. بله بهتر همشه که ما شوال روچگیاں ایده سین روچان رند بداره کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فرمایا تھا کہ ایام اکل و شرب و دیگر روایت کو تو کا کہ بعال کہ ای ورگ روچا عید سین روچ کڑا ای اولی روچگی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کتا. دیما حدیث ایسی کہ عن اشتمال الصماء. ای چیزیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کتا. صماء چیئے کہ تو یا چادری تہابے یا پچی تہابے ایشیا دست درکن کو واسطہ جاگا نیستے تو ای توکا بے ای چیزیں منع کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد. یک بزا کمرزانی بندی دستان گوما چو دستان تو دیره تی پادا متگان کونڈا دیما کریں چو کمرزانی بندے یک پچی گوما بزا دیگه چیز طرح گورا نیستے تو یک پچا و طرح پتائے و کمرزانی بندے. ای چیزیں ہم منع کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پرچہ یہ چیزیں منع کتگی کہ یکی عورت یکی جسم ظاہر مبیتے چمکہ یا پوچی اگر تو یہ طریقے نشتگی یا چیزیں گواتی بے چیزی بیتے ای مردمیں شرمدہ ظاہر بیتے جا گیا. شرمگاہ مردمیں ظاہر بیتے گوڑا مردم یکی پوچی توکا چومننتی او یکی پوچی توکا ہم مبیتے. وعن الصلاة بعد العصر بعد الصبح والعصر. او فجر رند عصر رند نماز کنگے منع کتگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ای اما وحدہ نماز منع ہے. ای وحدہ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای حدیث تو کا صحابی ذکر کتا کہ فجر رند و عصر نماز رند. اللہ رب العزت کرما دعا لوٹا عزیزا اللہ رب العزت مارا شمارا دين سرپدية ودين سر عمل كان قال الله رب العزة تمارا توفيق بدا. وإن شاء الله من لي ديم ديوانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.